teman ya di kamsai jai mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya hu MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Hakuwe ni kijingja bas ngautrim ka Swat Commando Jong Delhi Police ke badang arpenyos nam karata ka Kajal Chowdhury kelayap namar ba ulok jongka ula bom nakli jongka de Dumbbell bakhya bha hadi maglami kejingannya hapreng jongki arngut shilak ulok jongka udai belatip kerteng kumu ankur udai wetre kumu clerk hak office Jong Ministry of Defence hak arpu atri uklaling kod aracar apundriu klami kejingannya hapreng jongki berkadau kadai naga kampisa tingka hak ni kejingannya ulok ula bom yaka hadu Dumbbell bat namar ba klamin saujur lepin kit yaka cha hospital hendak laklat no hakas ngihat majai uhen menjongka unikel ubdu pulit ubatre ha Parliament Street Police Station ulai thu shikilat thai kubor bhagati kasngi bajia ga jingja kapara Jong klafon sha ban pintip bau ankur usho hendak kat badang ikran phone ula bom nakli jongka do Dumbbell bat hadin makam tip usho ula shim yaka phone ban kran shilau kin ba ula bom yaka ula kenno baka kiau baki men kinsi jong kapara Jong kiju pendik bahaya ka bat kidawa shidawa pisah kum kebai dauri ki pulit kila kem yu ulok jongka bat kila register haka kes penyap beriuk ka Kajal Chowdhury kila rung cakam pulit house 6 arajar RPR bat kila syak jihad bandan haka special weapons and tactics team Jong Delhi Police ka Kajal kila no syadin yu ukun jongka ubedang shis 6 shiteng